Hello kadam pite ho ama sapenin ka ngai lut nale ka zanaw vesanan sibe ka hin forma sapenin he tunya he battery saver ai lawa hile charging slow ho chu iti sitting board ingam ti hi ka hin saving hian hichi ipat masangu bachun ka video hi like in board pin lang chule subscribe na bor nai lawa le subscribe in board pin lang chule comment share dong in board pin dingin temna kai le he tunya he na phak tam ta ka hin su mang lo ding hi chule tunya ka hin saving ho hi abona 100% na perfect hi yong ka ti de po nei ahi in la nanga dingai za nam khat wang na ki thopi na thei ding ai ja la za nam khat wang hi pan nei ding ka ta sanin na hi battery saver hi lawa hi le battery set the boarding ham chule slow charging chu iti control ding ham ti hi ke ma phone a hi option tam ta hi om lo min aje chu ka phone hi model lui hi je chun hi chun tu la ya model tha anule 5G a project ho chu option tam ta om hi en hi je chun ke ma head na le chule ke ma phone option hom kham hi khain sei ding hi en aban le hi cho si si jong hi phatani ki bola hi le nanga dinga phachu ma ding he ti chu kain sei pin hi en hi je chun phap tam ta sumang lo hilin ipin hi jong le hi chu sitting chu ti boarding ham ti chu phone screen langa ani beta hote battery saver a hi lawa hi le slow charging problem chu iti solve boarding ham ti chu in sei du hi in hi china dinga chun ama sapena sitting ani lu noite sitting alu nin lang aban le ama sapenin about phone ahin an lu nin lang about phone alu le chun hitin interface ng maintain hichiwa he model number pe na he mi khan khat na chu OS version jong kiji ding hi phone aman tam ho achu aban le mi khan khana he ke abanga MIUI version kiti ding hi hichi pen hi veisa gi click bol le chun developer active hong hiding hi yam tikhana le device a developer active sa hi le chun a ho pu in active hi lawa hi le hichi veisa gi son le chun developer active hong hiding hi hi le developer active hong hi pha le chun pi bore mi tia hi le hichi ne khot ni be ngoi tin aban le hichi wa hin additional setting a ilut dio hi hichi wa additional setting kiji pe na hi ilut wa hi le developer setting chu imu dio hi hichiwa developer setting chiwa kiji pe na he ilut kit dio hi chi click bolin lang hi le chun hiti interface ng maintain hichiwa he kaisu su in lang hi le chun noi langa he networking kiti khat ding hi hichiwa he networking kiti khat hi in hichiwa he wifi scan throttling kiti pen hi off am kha hi le hichi on ki boarding hi hichi on bol le chun na battery drain ding ai lawa hi le na battery performance ho chu better de hi hicha chu hichi ma sapena battery drain hu do na dinga chu hichi ama sapena off hi le hichi on na bol ngai na he aban le chi na bol chai phat le hichi hu ki le kin in lang aban le hichi wa he location na hol kit ding hi setting a no ya location pen hi chi click bol kin in lang aban le hichi wa he location access pen hi off angai poi chi darkar hi in poi mo hin cha chu hichi on inum darin tin aban le anoi langa wifi and bluetooth sharing kit pen hi hichi pen hi ama sapena click na bol kit ngai ni chi click bol la chun hichi wa he wifi scanning kiji intin aban anoi hin bluetooth scanning kiji ding hi hichi te ni hi on a aum kha hi le sten hi ania na off ngai ni hi aje chu sten hin pina to ha mitia hi le wi pha jo si le ma ni hin wifi ke on ham le bluetooth ke on ham hi le pha jo si le ama ni hin phone hi scan abor jinga battery chu aja jinga hi en ki chai wa hi ji a chu aban jong le charging the ball pe na hi le ama ni hin scan abor ji a chu charging akan na di banga gang thelo hi la hita chu slow dan ji hi ya chu ama ni hi on a kha hi le chu off ani ki bole aban le thum na dinga aban le hong ki le ken in lang ba le chu hi battery and performance ki ji hi in phone khin khana chu battery se ki ji hi aban le chu click bol le chun hitin interface ng maintain aban le kia hi phone model lui hi ji chun option atam pu in phone model atha ne khot project ho acho battery setting ki tiong hi ki ji ding aban le chiwa option sang atam joyum ding hi hichina dinga chu ka seinum phat chu hichiwa hichi battery setting ki ji phone man tam ho achun vele chun
battery setting a chun click bol la chun 5G battery saver ke ti hi on ding hi in hi chong chu on ani ke bolin lang aban le fast charging ke ti kha jong ding hi chong chu on ani ke bolin lang aban le protect battery ke ti kha jong hi ding hi chong chu on ani ke bolin lang aban le hi chiwa additional feature ke ti pen hi chi pen jong hi kha ve click bol hi tin click bol chun chiwa hi clear cache when device is locked ati hin chi pen jong hi click bolin lang mi khan kana hi never a ji hi chi never pen a ma hi le hi chi hi 5 minute elo le 1 minute ti ho in hi chi hi ke koin aji chi ni pina to ham itia hi le battery charging na bola screen lock na bol wa nga chu example nan be sa inkatin hi chiwa na phone a apps na za ho hi chiwa background na chi ho he hi so hen battery tam ta aza thau thu hi ja chu hi chi hi 5 minute ho hong len pa na le 5 minute na ko ya hi le 5 minute ho len pa na hi le ama in hi chu control a boarding aban le asu thing jing ding aban le battery chu charging chu effect lo de ti na he aban le chiwa hin ani nu chi ke tin abana achai ni ke ya apoi mo pe na ka seinom chu na charging chu original hi lawa hi le original ani ke choin original na man hi ya yong le original jong chu asilo the hi poin na charging chu na charger chu aslo kha a hi le adata cable ham charger box ham kha jong chun apo mo jong hi intin ji a chun charger jong hi phata ai check jeng nga in hi aman hlom tivin aman hlom in ik cho jiven hapta khat haptani thakhat ho cha chi ji na in aban le hi chi hi a hoi lo tinga hi le hlang pi a data cable hong hoi lo ham elo le charger box hoi lo ham ting le charging jong hi phata char thei lo hi ja chu charger chu hoi lo wa hi jong le dukan na charger tha ani ke choi hi chong he apoya poi mo hi aban jong le charger hoi lo wa charging le board tinga hi le na phone jong hi sapei peiding aban le na battery jong hi gang chala asu set loi ding hi ye chun hi cho si na charger cable le charger box song chu phatin ni ki vet jingen tunia dinga video sim theu hi chan chui inten ka video achai chen hin jo se chunga ki pa thu khain sejen maba na jong ni vet pi jing ding win tim na kan nei ne he ka ki pa e bye